Hivi leo kuna nini? Watu wanajiuliza. Watu leo wamekusanyika hapa leo kwa kusudi kubwa. Watu leo wamekusanyika hapa leo kwa kusudi kubwa, kuja kushuhudia ndoa hii ya leo iliyojawa na furaha na amani, kuja kushuhudia ndoa hii ya leo iliyojawa na furaha na amani. Tena wanapendeza sana. Wamekata wawili tuwaona. Tena wanapendeza sana. Ndiye bwana harusi na bibi harusi, na ndiye sababu tunasema wabarikiwe. Ndiye bwana harusi na bibi harusi, na ndiye sababu tunasema wabarikiwe. Katika nyumba yao wasione shida kamwe, katika nyumba yao wasione shida kamwe. Wabarikiwe, wabarikiwe na Mungu, wabarikiwe, wabarikiwe na Mungu. Leo tumesimama mbele ya macho yenu, tunashuhudia ndoa hii ya leo. Leo tumesimama mbele ya macho yenu, tunashuhudia ndoa hii ya leo. Tuomba baraka za Mungu ziwe nanyi siku zote. Mungu awabariki maisha yenu hata milele. Tuomba baraka za Mungu ziwe nanyi siku zote. Mungu awabariki maisha yenu hata milele. Mungu Baba wa mbinguni, twakushukuru sana. Mungu Baba wa mbinguni, twakushukuru sana. Kuwalinda maharusi wetu, hata leo wamefunga ndoa. Kuwalinda maharusi wetu, hata leo wanafunga ndoa. Tunakuomba Baba, wameshafunga ndoa, uwe mwalimu wao maishani. Tunakuomba Baba, wameshafunga ndoa, uwe mwalimu wao maishani. Ona tena wanapendeza sana. Wamekata wawili tuwaona. Tena wanapendeza sana. Ndiye bwana harusi na bibi harusi, na ndiyo sababu tunasema wabarikiwe. Ndiye bwana harusi na bibi harusi, na ndiyo sababu tunasema wabarikiwe. Katika nyumba yao wasione shida kamwe, katika nyumba yao wasione shida kamwe. Wabarikiwe, wabarikiwe na Mungu, wabarikiwe, wabarikiwe na Mungu. Leo tumesimama mbele ya macho yenu, tunashuhudia